Alaikum watukufu. Kwezi wanama, kwezi wa babangu, kwezi wa jombangu, tusana amani na zimadeleni. Rikao chamanu leo wa Komori rionise inamna rafikiriu haruma mashababi wa njia harma yezi ya nyumeni yezi ya kifujari. Rikao chamanu leo rionise izo rifikiriu ni mashababi wakubali wahenda haruma yezi ya sumani. Yuwajibu rjebanu heni mwanansi mkomori yaonise izo wafikiriu haruma mashababianu wakubali waparo wahenda haruma yezinu. Bo mimi ifikire hangu ngamono wanadamu wenji wawafereshe yao, ngamono wanadamu wenji ngamono emiji ngaijuhao ze delegation bali na bali ngabo watawarema ngoma ngabo miji warema uzifafa wawafereshe yao yabo gebidiri jokana harumweza jirizinu yabo risomo zinji yabo rifanya analizi zinji yabo rishida rijua ize peuple ya wanansi wa Komori izo wanzao sonti pia rikaujua ukana azali hahibi zevoti iyo kabati mratuka ujua ukana zevoti zihibwa ngasina ze preuve wa dunia pia iwono kana zevoti zihibwa Union Européenne ye juma madaula ya Afrika ya kibari Hindi pia waono ukana zevoti zihibwa nomono wa mashababianu wanomewa wa Komori wa juha wende ngo waremea ukoti yabo tika ujabo iyo experience makaubidi mwelewe izo Komori wo wanzao nizo Komori izo wakuhanza hahadani si Johanza mriati manena mwanya nyabure hasbabu de siasa inu haumrati rongoze mwanya na ibure haumrati toze mwanya dabu bure hasbabu de siasa ya asumani mana ngarujua ukana ngaruwanao zembana zatu rifanya uzinu pia ngaruwanileo wa Komori abahale suala tsalinu lija holiho za jirizinu ne reaction ya huwa Komori abo ngaruzisao ewa Komori ngwanzao changement ho kwa tsuhanza ewa Komori ngwanzao mabadiliho kwa tsunza mabadiliho yode mana boko mimi mwanansi mkomori na kautsaha ni paru wanama mrati rongoze mwanya na ibure hasbabu de siasa inu haumrati manena manamru mananga mjuwao ukana ngani hashiri ukana walari wanao nao nuanduri wanao nezembana zinu kwa tsujua ishowanzao wala kwa tsuhanza changement yabanga mjojeleza ngamjuo emanana bahelio manabakana wa Komoro wenji kwa tsuhanza changement tout simplement parce que azali hahibize voti ha changer constitution hafanye zwa kahanza wa Komori kwa jarongoa shawajaba hawajuha wonsi pia ngwa feliciteo mashababi wanu wanomewa maministre wajabu waremao koti ngwa wajuha delegation ngwa malabaremao ngoma yaburiramua izo wa Komori wo wanzao demana boko narfahamu harumwe siasa inu rijuenro namna rendao namna rianalizeo zenrongo parce que walauri wanao nao kwa tsuhanza changement yabuyo ngafikiri hama kaitina sansi mrujarengeze mwanya bure haumromane na mwanya mromane na mwanya na wala ruwanao na wala ranzao ruwabadilishe maisha wala ranzao ya maisha ya kemangu kwa tsuhanza ya badilihe yabu yondrongo nziro swafi panwa ngamjua wukana karna kuna ujua ulamuwe mru ya tusiuha
heni mndu yalo hashiri yabo kuna ujua umlamu yabo yondongo nziro swafi yabo nguromvuza bure yona ukana iyo devoir ya hatu hau iyo devoir citoyen mndu ya wane na daula haki mrambe zinungunga zendauna hii sha narduka na limiti mbavi mana wakomori wao e peuple ya ho wakomori peuple nyitukufu i décourage si wasaya mana ngwatinilia mvu ye dictature la preuve upanome wa ministre wanro warambua ukana e ministre wanu ngo harma daula itotsi yaki uhaki no wanro wajuha uende ngwarema ngoma wanro wajuha ngwa feliciteo yabo gebidir kubalela ukana e kari juha sonti pia riwa felicite yabo indirectement yabo risutene ila mascarade yabo indirectement risutene ila dictature yode mana boko mimi ngamstehi e mashababi yanu yeshwaya hao wala ngamstehi wa msomo hao ngamjokana e kare dogalia harmaze parcours zahema jeune ministre wanu ngona parcours njema wafanya etude njema shanga mmonohama inu tsindeyezi wabidi wafanye hazinda weniyo kejaladhi mumrende ya soma yaluna doctora yaluna master 2 yaluna wasama professeur wasama si wafanya etude za science tout ça waje wasutene yezi ya kifujari yabo rele wakana e mashababi wanu wanomewa wenda harmwezinu yabo indirectement yabo waritrahisi wakomori ngebidira mbeze kweli yabo indirectement wasuteno yino dictature yino yabo ngwasuteno indirectement peu importe yemisomo ya hao yunga mistehi peu importe zila niveau intellectuel za hao mana minsina ujabanu ni watsozi adabu wanama wanu wahenda waparwa wade wanikwa harmaze ministeri sina watsozi adabu iyo shwa ya hao heni mrungeneshwa ngena ye maslaha yafanye izo yonao amani izo yonao maslaha sha mashababi wanu tsenenga mrejezendo makalima yangu ngami ya kadrenro waparwa wenda harmaze ministeri zinu wanomewa yabunga mparo mrongozo ministre de finance ngamrongozo ministre de l'éducation ngamrongozo ministre des affaires étrangères ngamparo mwana mshohatu ngamrongozo mwana mshohatu mtukufu yanomewa porte-parole du gouvernement ukana yabo ministre wao pia yabo watrahi wakomori mana wajua ukana yinu yezi tsotsi ya uhalali wajua ka yinu yezi ya kiwafujari no waparwa wende yabo suza yabo indirectement yabo wavalide la mascarade indirectement yabo wakosione izila asumani yarendao wakomori iyo wakomori ngebili urike madhoma na ro haruma ya hadisinu wanyanyasi wanu ni wastahiu mabani hangu maministri waparo wahenda wanumewa yabo watrahi wakomori yabanga mjojeleza imana bakana watrahi wakomori mana wajua kana yezinu inu de yawa faiswali yezinu inu de yawa mutu de yawa salimu yezinu de yawa bapali yezinu de yawa aimani de yawa fahadi ngwajua ukane mashababi maministri wanu mabani hangu waparo wahenda wanumewa ngwajua na yezinu ifanya ufujari mwinji ifanya rongozi inji wanadamu wenji wawawa kabajabulo hata mahakama no wakubali wende komkua ngwajuka ushinda wafanye changement wakomori kwezi hotukufu hanyu retsabilani nrabo asko ranu azali les malins azali na fatihu ils sont pas cons ngamona ukana wanomewa ma ministre ye secrétaire général du gouvernement do et secrétaire général du gouvernement yo para fatihu azali asumani na rejimba bidingo ni bwa komori parce que etara hido hakim
wakati ya idarusi ya ka secrétaire generali kabajaka ubira décret ministériel ikakaja signé ikakabaja valide yabo kabatsi namna ministre akaujua ya passe décret. Donc wakati ya idarusi ima ministre wakabo pia wakahama mafoto parce que wakayabo wakana mishahara shakwa jakana amri tsuka yonti parce que zero pia zikaubira uhaida rusi ebo monao wakati zero zakaubira uhaida rusi fadhal kaba mwana ya renga ya le secrétaire général yabo ngarujua ukana zero pia amjoni kapre hata zero pia ababaha ngazolo biro hafatihu. Attends, je vais te donner, j'arrive. Donc, Zenogopia, yabo fatihu, le ujoka ugere. Donc, ngamonohama wanama wanu, ma jeune ministre, le ministre de Finances, le ministre de l'Éducation, le madame Shohatu, le porte-parole du gouvernement, ngamtsungo henda, mwede mwake mafoto parce que, kabati nongo mjo ufanya zishidiwa. Kamnau exerce ye pouvoir ya hanyu namna ya lavimu iyo ngamumlabioni ngamumrasiroyoni ngamjuukana inu strategie mwana wa dictatori yakaufanya yanzo bayo moga yanzo yafanye apaisement yaonise comme quoi hanome ma jeune génération iliwa ki apaisement manangu juukana mzee wahe katwanziwa mzee wahe katwanziwa. Donc une stratégie ya utsaha ya hadayo wa Komori ukana waha warengo mashababi ya nyumeni shanga mumlabioni bwa Komori wana mawano ni mama ministre wa mungondo wake abo basi kwa na ujue hataroli parce que zenongo pia fatihu le ujuka utrashe kabati nongo zofanywa fatihu kajazi valide. Mana mimi tikaufikiri wana mawano tikaufikiri mwana mazuki wangu Bakari Mvulana tikaufikiri ministre de Finances tikaufikiri mwanamshe journaliste wa ibo aparwa wambeukana non karsuhuja parce que zenrongo karsuhuja parce que ze conditions parce que karna kamna uribulia mfanyize hazi zatu sikamba ukana ngwajuhamba ukana karsuhuja parce que ezatende les zoni sao karsuhuja parce que nous mascarade shawa kubali wende yabo indirectement wa valide ngamuni mwenje zoni tena yabo zihazi kamna ubuliwa mfanye zihazi zahanyu ngarjuwa ukana msomo ngarjuwa ukanga ina capacité intellectuelle ngarjuwa uka vous êtes des diplômés nyonti pia ni ma ministre mlo yabo he master ni mnikawoni shanga mumlabioni ngamumnikoni miadi ukana kamna ubuliwa mfanye hazi ya hanyu inamna ya lavimu ngamumnikoni miadi ukana ngamodoma kema ministre bahi point c'est tout chaselongo pia fatihu de ujodo décider yabo mtrahi ila tomaya yabo musa yabo ila tomaya wa Komori muwatsozayo mtsoza wala Komori tomaya mana rizika ufikiri ukana ngabajohuja nouvelle génération yije yendese yensi chanja ka ufikiri ukana kabada kina ukiri wa nouvelle génération bien instruite watanganyie na dictature iyo kaiti compatible ngabidi urikubaliani yabo kabona ujua wa nouvelle génération yasoma ijetanganyie na ifanye hazi harmayezi ya hibwa yabo iyo kina ukiri yabo hizo kazi chadungana kamna ujua leo goma bani hangu ma ministre ni mstahi unio mambe ukana msomo ngaina ze diploma uzo ngarikubali ukana msomo mje msanganyihe mfanye dainya ezi ya kiufujari rika ufikiri si wasaya si wa Komori ukana nonga mjo ujuhanyo nsipia heni mru yafanye zahe hata wanruwa sisi wa Komori bonzi wa Komori bonze wanruwa fanye sulumba populari wakayezi ya kweli wakayezi ya kiuhalali hamadi ya Senegali
wakati hiyo ule msomo wa hanyu ngojo rumishiha mananga mjo ufanya hazi librement nga mjo ufanya hazi nga mjo urumia zila capacité intellectuelle za hanyu nga mjo urumia la maarifa ya hanyu nga mjo ufanya izo mjuka na maslaha harmwensi shahabaha harmwe zinu abanga rimwambiaoni tsenanga rimweshelizaoni hotu kufuwa hanyu hema sterimnikawoni parce que karjaka ujabanu rijeri mrogozeni nayi sharka ujabanu rijeri mweshelizizeni ze inconvénients rijeri mweshelizizeni ukana yezi yomwa para mwaheda iyo yezi ya kiufujari iyo yezi toti ya uhalali yabo kabati namna mjuju wa mfanye hazi librement kabati namna mjuju wa mfanye hazi wa komori wa kiravi yabo wa komori konoparo karavi parce que msomo mwede bonze msomo ya haju ya jofai harmensi shamja mtsanganyiha daina yezi ya kiufujari mja mtsanganyiha daina yezi itutsi ya kiuhalali yabo izundungo mbili izituzatsulunga na sawa ezasaya tena ngamtsurini mweshelezizani fatihude ulo secrétaire général du gouvernement no ezatende zowonise zadunga wakati yaida rusi kabati wakama ministri yabo kawajaka ujua ufanya rongo batina idarusi donc yabo kaubidi mwelewokana ngamjao mkaye mafoto bahi shase rongo pia imane ne ujolo decide halafunga mfikiru hama mtilwa harumameli yanzoende ya zame batina nyi ujirande konti hauka sujua kaga mjirande konti bo wana mawatukufu ma jeune ministre abaga mumrongozoni hamastehi ki mwanashe wanyu ngamfikiri hama emelimo pashia iyo ngaendo ya zame tihale yabo etikairi mwerejeidi ngoni mwetsahamarkabu ya kweli yilonjema mjojua mu voyage facilement mjojua mwene se markabu she markabu yinu ngiyo gabagebeya inu se markabu karjaka uzilinda Moto jeune, monsieur le ministre des Affaires étrangères, wasoma ulone kompetensi uja ufanye hazi na izi ya kufujari uja ufanye hazi na mumri ya rohitswa izo karjaka uzilinda. Franchement gasima déçu si wakomori wala na mrelewe parce que iyo haki ya hatu heni mwanansi mkomori ya jebanu yambe izo ya fikiriu yambe izo ya ona maslaha batina utuza mradabu shangarelewa ukana mtrahi wakomori wala heni mru ya juhuja hambangu felicite e mashababi yanu yabo indirectement hasutene yezi yabo indirectement hasutene e maskaradi ya 2024 ezasayo na kanzanenjeze ngabo wandu waremao halisi e makandida ukane makandida wafanya na hii e makandida watrahe wa komori no ngamono hama rahare jabe za hema kandida shawa wakomoriwa walo masiwani kwa tsuhanza ye changement ye mkomori ulo masiwani rahaka amfikiri hama namna ni analizeo namna sabu za hanguzi bembe yao e mwanansi ulokomori raka tushinda ya bembea changement sinu hindri e mwanansi mkomori raha emo changement katushinda ye wasulindro manari wono izajiri 2024 wakati mashababi wala watumba bareni wakomori kwa jawadunga wonsi pia wakomori kwa jajuha mmono wakata investiture e mashababi pia wajuha wedo stadi wede wakaufereshea wede wakauzina wakauheza na bale mashababi wala wajojo ujuha pia wende beti salamu wende wabaye riwone za jiri Tunizi wafanya revolution ya kanziro ya dangusa iraisi ya kayabu ya dopara Benalla hasibabu mkate wa heziwa wakamanada Tunisia mzima haji imole hajirega hajitia mro bahiwa tubupio mabareni iyo justi mkate wa njeziwa wafanya revolution donc wando nada muwanzawe changement ya kweli nanga mwanao sisi riulili wa mwanaha tushababi kupara fahadi tena yo msikiti ya swafi
harma risasi wetwa juu wa Komori kwa jajuha muone zamana wa mahmira rufaina izafanyiliwa wa Komori kwa jajuha donc yule mana boko kaitsi maslaha mria jamani na mrubanu haumri amani na mruha sababu de siasa ya Komori parce que wauri wanao nao wauri wanili yao riwanzao riwadaili za kizao rahakwa tayari ya ufanya changement rahakwa tayari ya ufanya changement rido hamba uka ngebidiu wanachama wa siasa warambue waunise wa Komori ya namna changement rido hamba ma opposition waeleze mwanansi mkomori hata yaramue ukana vanu Komori inuya hatu sonsi pia vane Komori irengo mateka shanga muno hama wandu wafanya action zinji sho wa Komori wao kwa tushida warambua ye changement kwa tushida warambue mabadiliko mkomori ule mwanansi mkomori nsujua kanga mwanalize naye sha rakatipre wa changement rakatipre wa mabadiliko ide bana buko kaitsina mana mrujabanu mriaje amane na mru haumda toze mwanya dabu mda rongoze mdunai hasibabuda wala riwa wanidi yao parce que wala riwa wanidi yao rakati tayari ya ufanya revolution rakati tayari ya ufanya changement riwono wakati ya Makisali akautsaha njeze manda akautsaha troisième mandat mone namne masenegale wajuha ngao masenegale wajuha wasoma bareni wapitize pinemro ataga masenegale wafariki dunia Mwenyezi Mungu jwarehemu parce que wafu basuja wala lo akautsaha changement wala lo wajuwa changement shinu hindi riwone ezajiri Tunisie mkate uheziwa wajua soma barani pia wafanya soulèvement populaire wao ndo wajua we mana changement shena rukubaliana mkana wanama si wanama rilobanu rewanilia odaila haki rewanilia wa etat de droit mru na juenru namna ya waniliao wanyanyasi wanu parce que brati mani na manyanya parce que wanyanyasi wanu rahuka si pre ya changement na hiyo nziro swafi hoshida ula mume mwanadamu ya tusiuha yonziro swafi ushinda ula mume mwanadamu ya tusiuha parce que wa Komori roha kwa tita ya changement na wi yonziro swafi ke Komori ulio abaha gasibanu ranzi 2016 ngari wana wa etat de droit hata ba Komori katushida rambushia ukana banu Komori jojo yeshi ama Faransa Komori jojo kana maisha mema ama Marekani Komori jojo yeshi ama Maurice haula Réunion chaque udahela wiyo heni mriano wa ministre wanugo juhao wafanya delegation ndore mezifafa yabuga ramuo ukana raha kariti tayari ya ufanya changement nibele dirsha bale mukubala ngarambuo ukana ensia hatu kariti tayari ya ufanya changement raha kariti tayari de manaboko si wamparwa dama sirvo lao banuri wanawe etat de droit rende hambavi parce que wala rwatsaishia waze hakizahao raha kwa tujua hakishinu hindi raha kwa tujua changement shinu hindi eza saya tena ngamridun rejese tena wanama ma ministro wanome wa ministro watrahi wa Komori wala ikaritsanganyiha pia riwa felicite yabo indirectement risoutenir ila mascarade yabo indirectement rikubali ukana zango azali yafanyao yotinjia zango azali yafanyao yotinjema. Assalamu alaykum wa alaykum salam mwana mshauri mtukufu Jamila yabo rikubali ala ukana izo yabo wakubali ukana izo azali yafanyao yonjema mitika ufikiri ukane mashababi ma ministre wanu wanomewa wa parowede wa soma walona capacité intellectuelle ngarjuwao kana radi ministre de finance radi ministre de l'éducation radi et madame la porte-parole du gouvernement wanon wasoma
sikafikiri kana waparwa wende waparwa wambukana karsuja paske inuwezi ya kiufujari rikaufikiri ukana kabo waparwa wende wafanye hazi dauna asumani wambukana karsuja paske riwone za jiri 2024 yabo karsuja bana karsita yari dira fanye hazi dasina yezi iswa kia uhalali no wakubali wende yabo indirectement na rike makleri wakomori na mramue wanyanyasi wanu ukana indirectement yabo wakosione ila dictature yabo wakosione ila maskaradi ya 2024 yabo wakosione izo azali yafanya izo azali yafanyao ngamfikiri ama moto shababi yenda yasoma ulo na master do ulo na doktora usomiso hoja yafanye hazi daena yezi ya kifujari hoja yafanye hazi daena dictateur hoja yafanye hazi daena mlu ya rahiswa iyo kaiti compatible ani yaluha simaga kaiti compatible kazitsudu nkasulo lana hata unutsudu wakati wa ukubali mje mfanye hazi daina asali ya sumani nonga mjuo izo azali ya rifanyilia razi 2016 hatabaha ngamonao ukana emanyanyasi faiswali wo jeshi yakana mvu yakahanze siyatu yakazwa komori ngamonao izo yafanyiwa mono izo mutu yafanyiwa mono izo gazo yafanyiwa gazo hatsoka watsola harma basketi harema bali hodingoni noga mjokana heni muri harma bali hodingoni yabo kabati legitime defense ngamonao izo mwana hatu faida yafanyiwa mwana wa mahamiraru yarendo mrumishe yardia juu ya rudi ya ralo darake Mwenyezi Mungu jomrehemu yabo nyinyi mwakubali mwende mwafanye hazi daina sumani yabo kamjafikiria wazazi wao kamjafikiria wa baba hao namna watabi hao shayabo ngaronao hama mfikiri shaneze faida za hanyu basi mananga mumlabioni ukana mana ngarona ukana nyinyi ngamwamba ukana ngamodomo afanye hazi bamsomo mimi ngamsteho msomo wanyu ngamstehila capacité intellectuelle yanyu yonsina humbuhane babyo ngamjokana msomo ngamjoka ngine maarifa shanga mumlabioni ukana kamna ujua mwende afanye hazi daina yezi kifujari wala problemu sindiyo kamna ubuliwa mu exerce hazi yanyu kamna ubuliwa mfanye izo mwasoma kamna ubuliwa paske fatihu ujo mtina ni barriere iyo ngamumlabioni fatihu kana humbuliani mfanye hazi namna ladhimu mais c'est ça le problème yede manaboko ngamsungu huja mje menye zeseve zanyu bure etikairi kana mjoka mhanti zeseve hizo hata karkar parsa daula ya haki mje mfanye hazi paske nyinyi nyimsomo yede mwajushanjensi shaka mna ushinda mshanzensi danyina fatihu na asumani na belu kamna ujua mshanzensi paske yenda ila system wiyo paske banotsi ya hatu kaijapuza wandu wasoma iti hatu gona watoto wasoma gona intellectuel gona wandu wenji wasoma shabano de system vanu ngarwana une system donc system ngiombi system ya sumani yodi riwana uniyo donc yabaisho msomo ngaina capacité kamna ujua mfanyi hazi danyine system hiyo yabo ngamjao menyila izila seveza hanyu ngamjao ntujua nabe en quelque sorte ngamjao jimenya ila parcourir hanyu bana kamna ubuliwa mfanye hazi namna ladhimu fatihunde ujoka utarashe pia yabo ekara dongalia ngamjao mke mafoto bahi ngamkoya ma ministre basi fatihu de ujodo décider fatihu de ujodo décider mimi tika ufikiri ukana ngamjao tsanganyihe riwane nezi ya kifujarinu hatekaru hundu yezi ya kiuhaki wakati la ngemje mregeze mamlaka mfanye hazi mwende sensi yatu arma emergency ekanga mfikiri ukana ngamabaha ni mjoko ushinda mbensi yatu arma emergency ngamumlovioni bwana mawatukufu ma ministre ni mstehiuni kamna ushida mu avance danyina wanadamu wao kamna ushinda abuga mtungu ulasa wakati wa bure demana na kaujaba leo ki manansi mkomori niwonise era au ya hangu nizonifikiri u
ni wana mawanu wakubali waparo wahenda eza saya tena bona emiji enamna yajisensibilize endawe ya remeze ngoma ifeliciteo mashababi wanu wanome wa ministre nese ya kifujari yabo mimi d'autre part ngamina masikitifu meji parce que ngamramu kana mwanansi mkomori surtout de ulo komori raka tujua mabadidiho raka tayari wa mabadidiho raka tujua isho yanzawa exactement katushinda yaona enamna mwana we shababi msenegali yafikiriu mono kama kisali haenjeze ndanza fanya troisième mandat et ma sénégalais wajua sovonsi soma barani pia wabakana tijao donc changement ya komori ngiyo nziro swafi parce que eshababi mkomori katsa changement yabo yo problème swafi bwa komori yo problème ngebidiri zambe eshababi mkomori katsa changement yabo garjuko shidari fanya changement je na walari ruwa elia oza kizao rakwati tayari ya changement yabo yo nziro swafi ani mwanansi mkomori ulo komori yekaye ulo ministre hawiye kaya nomewa yewa herejo yahe yabobahi katonga liya zila faida za mwanansi mkomori katonga liya ila maisha heme mwana komori liyo sha ekaya nomewa garmo rejo yahe yabutu va bien yabu yondungu nziro bwa komori yauma masikitifu maku bwa komori gerju hershemeze bayabo situation ngiyo nziro swafi situation ngiyo nziro bwa komori wana shohangu wanama watukufu zenongo ngizo nziro komori ngizo nziro parce que ngasivanu ngarwana daula haki shem komori katotsa changement ye mkomori katotsa mabadiliko e abo ngarjoko kufanya ngarjoko uona hili no tatsudai nabo mkomori katotsa mabadiliko yo hadisi nziro bwa komori sona ino hadisi ilo nziro swafi ele mana boko mrati manena mwanyanya mrati tuze mwanyanya dabu mrati de mwanyanya hasbabu ndo walo komori manolo komori roha kwa tayari kwa hama de shababi ulo Senegali c'est le wogizo nziro ba komori parce que eshababi mkomori rakati tayari wa changement abonga na singa sivanu ranzi 2016 ngasungu haba mpaka daula haki shaula rimwanili yao katusante namne maisha liyo wala rimwanili yao katsura mbue namne situation liyo yabu yondungu nziro swafi shari ti décourager wa komori narkane toma ya nyinji riamini ukala de nsi hatu riamini ukala mrusisi dojo jaja change nsi hatu au de mshinwa shade mwana nsi mkomori riamini wakubwa nama upande huo ukana ekomori inu hatu sonti pia ritise tomaya na rombe Mwenyezi Mungu rikane toma nyinji fugwa Mwenyezi Mungu ukana enjour ekuti hatu ngejo paro badilia ekamwa benze ngejo paro fana na Seychelles hau Maurice siono documentaire yakofanyiwa Maurice siono le télé za Maurice ne paysage des plages namna za dekorewa sikafikiri ula Marekani wo Maurice na yabo harme tarehe si uno ekamdo da Maurice haumre de Seychelles mrone namna wa developer ha ba mrajoreha matsozi ya joroha jao ndugura mbuo ukana ensia hatu ngasidingoni swafi ngasidingoni parce que zamazali swalihi ranje kana zalo ashatabila sitarehi ba hise Maurice waduhu jawe meyanasi waduhu jardo saidi ya Maurice ezo ya chokobalilo ukana hale Maurice wadojare wao na ba sisi lerendao yoma sikitifu mahu hadisi
Mana ensi yatu ngasina potentieli nyingi, ensi yatu ngasina gashi, ngasina gazi, ngasina plage njema, ngasina turismu njema rajushidari develope, ngasina plazi nji rajushidari wa helote liba la rilekeze. Shaizo pia kaziti, izo ama kaziti, ya masikitifu mahu, parce que ensi yatu ngereje udingoni. Ensi yatu ngereje udingoni, na ensi yatu kaubidika ngyo mungoni mwane zensi. Ensi yatu ilona gazi, ilona gashi. Ilona imajema. Shailuma maskini. Yabona rjireme tankosi rijuzi se zabari rilo helio. Emana rilo hindi yabole jawabu tsali nu. Da inu system. Da ila system ekakarja shinda. Rawana na systemu. Ekakarja shinda. Rabadili zenrongo. Yabona ensi yatu sushidore jaidingoni. Edemana buko wanama na kaujabanu warongoze mashababi maministro warivunza zetu ramu zatu si wakomori warisisa tomaya mana karja kaulinda ukanangwa jupa rawende karja kaulinda abonga mjokanga bwasaya wajuha bokane abo sisi kasima jalu no kartima jalusha kuna ujuombe ukana husomo misomo ya daraja haju kuna ujuombe ukana mustarabu ngojo shinda ufanye mabadilisho ya hensi wende wafanye hazi daina yezi ya kiufujari hawende wafanye hazi daina yezi ya hibwa itoti ya uhalali ya wizo tsinoko za dungana baina mkirabi wanamama ministri ukana zenongozi virinai wala tuka karsu dute la misomo ya hanyu yotsi digorli yo garjuwao kanyo ndo masoma garjuwao ka ministre de l'éducation mru wasoma ministre de finance mru wasoma mru mustarabu ngawna ze compétences garjuwao ka madame la porte-parole du gouvernement mru ndogo za journalisme ngawna ze maîtrise ya hazo sha malheureusement kuna ujuo wa exerce hazema namna ladhimu parce que fatihu ngujo tina barriere fatihu de ujuo ya commande une stratégie bwa komori ngebidi mramuwe msikubali mhadala une stratégie fatihu ya zeba zo komori matsu yarenge mashababi ya watie vala mafoto wanrwara mbwe ikomori tsaila mashababi ya nyumeni oui kasi d'accord kama shababi ya nyumeni wasoma sha inarangalia racine ila uyo asumani do yabo c'est le même système abakapati no gozoshida zibadilie kama shida mbadili kagarazori badili na mjuhe wanatanga nyonsi pia wanafanya sema populaire wanruwa wanele system wanruwa wanele zinu irohe ikawa wanashindi wa wanele system ikawa wanashindi wa wanele system yabo wakati hiyo demjuju amewekana mwalimu afanya hazi parce que la misomo ya hanyu ngejo shida ifaye komori shaba hayinu kamna ushinda misomo ya hanyu kena ushinda kamna ushinda mwende sensi parce que inuezi ya kifami ikaizo mtsoe inuezi ya kifami porte-parole du gouvernement ngyo yabo la première dame wao atoa oze décision shakabati décision kama mlabioni ni wanama mwana ministre kabati décision mjo utoa wa irespectewa kena uparo respectewa yabo mkaona mwala sokati wa bure mkahwenda mwamenye zila CV za hanyu mwamenye la parcours ya hanyu parce que wakati wa juja yezi karna ukubaliri mikenu aminifu parce que wakati rakana bezo ya hanyu kamjaja marangaria shamwede mkautsanganya daina umfanya hazi donc nous sommes vraiment désolés wanama watukufu ma jeune ministre mwaparo harmwezi mwenda ukana wakomori wa hisa tomaya muisiza wakomori toma abo masiumema mwana mshangu mtukufu Jamila masiumema kwezi donc muisiza wakomori toma wakomori wa toma muisiza mafeso ali toma ya muisiza mama muchi toma ya na mama bapali toma ya parce que wakaulini wakaufikirika nyini demjoka ujamwanilie
wakaufikiri ukana nyinde mchuka ujamwanidhie shakwa jakaufikiri ukana mkabujamwangarie mfanye hazi na ina yezinu demana bukunga sima desu wala karsumo liliani ufu vomano mama ministre karsumo neani parce que il a ses compétences msomo bien sûr mjoshida mwenjezi mwende sensi mtujamba kabo sisi ngartabia nono kartu tabia sha inutsideyesi mwabidi mfanye hazi da nini yo kejabidi ala kuli hali mwede mwafanye hazi da ina yezi ya kifujari da ina yezi mjuwa ukana ketia kiuhalali yabori ngasi vraiment ma déçu wa komori ngasi ma déçu wala nsunga mhono wanru walio danyi nsunga mhono wala nsummoneani si nsummoneani hata wala matukufu ma ministre nsummoneani sha ngamono hama ngamwalate mvuzabure mana kabati ndongo mjofanya zitene wa konti kabati ndongo plan mjofanya zikubaliwa kabati projet jofanya zimetewa en vigueur yo wakati wabure mlo ya mwede mwalate ngamsungeda makema fotobahi ngaruchu wao wajuka urengaze decision ngaruchu wao ukana warengoze decision uo madame Ambari na Fatiou wajuka decide rika ufikiri ukana ranzi 2016 lovanu rwani yao mjuka uja mrengarie mwambe ukanati jao shakar jaka ufikiri ukana leo ala kuli hali mkau parwa ni majuni ma ministre de bana ye message inu ya hanyu swafu de bana kauchabanu de bana bakunga mrepete haku rika ufikiri ukana ninde mjuka usaidia mbadili ya komori maudu mwendese komori harma emergency mlamue mwanansi mkomori maudu haila misomo ya hanyu hazila daraja za hanyu shakar jaka ufikiri ukana mkahuja msanganyie daina sumani na belu na Fatimu mfanya hazi yabo garambo ukana kamjafikiri wa komori shamfikiri hazila faida za hanyu za kinafsia bana nsu amini nyumwaona eza jirikadani neza hunra bapale mria ulwawa ya dziwa harmasashe karjakau amini ukana wanru wao waparani mwade mwafanyazi daina onga mchuka ukubali abo franchement ngasi ma déçu wanama watukufu ma ministre Mwenyezi Mungu ujo mrejezanizi ye hikma mrambuwe ukana et décision marenga yoka iti en faveur du peuple Mwenyezi Mungu aromba Mungu Mwenyezi Mungu ya mrejezeni hikma mwelewe ukana yeshua mafanya hiyo yotide shua ya huwa komori sha hiyo shua personnel ya hanyu yijokaya harumwa e faveur ya hanyu sha Mwenyezi Mungu jojaidia tena mwelewe kwana e decision ya marenga hiyo kaitu arrange mwananti mkomori e decision marenga hiyo kaitu saidia e mkomori hiyo kaitu saidia e maisha ya hewa wananti mkomori yo ketu wasaidia hata parce que kabati ndongozi joko badilia kabati changement joko fanyishia yo stratégie azali na Fatiou wakaufanya wa apaiser tension wa apaiser la communauté internationale warabukana uyiya bahanga bo changement parce que warenge ma jeune génération wafanya hazidao nao et pourtant les systèmes de ilawiyo zenrongo de zilawizo kabati ndongo zichoba didiha raili asumani ngarmwe maneti ngwendeso kabati ndongo zijoshida zibadilie baisho mrenge masava ngofanywa zidaona kazi na ushida zibadili ndongo ebanu e problème lolio banu de système ngebidiru sanganye pia redétruire système ngebidiru sanganye pia riwane ne système ikarwane ne système rifanya changement wakati yo nyinyi de mjoju wa mwende usoni ndio represente jeune génération mwende sekomori shahabaha wotsudo wakati yabidi mwende mwafanya hazidanyi na sumani wakati tidaunu tsenangara mweshele zaoni tsenama ubi tsenangara jori durjevanu rimwambiani ukana izo rimwambiani maudu ngarjori jeri mweshele zetsena ukana izo rimwambiani ukana ngamjo wakema foto wala ngammono heli ni wonawe makri ya wanadamu wanu inude banu equipe type mwese ya misodi ngoni inude equipe ya handani
azaliwe la mru malengo jojo ufanye ekipu yinu ya majweni watoto wasoma makadro wafanye simu ya wasunduze ya rege ekipu tipia ya tie ya bazo komore matso rienshi zinji azalia sumani harioni sa experience zinji relewa zinji harumwe zinu relewa zinji harumwana damu wanu donc karnau hadala tsena karnau baziwe masu tsena karnau tilo kafu matsoni tsena rihadalokana aba do bajaba ke changement karnau kubali rihadala tsena karnau hadala kada bili tsena ngarambu wao kana inu namna ya mribaze matso nomkomori abo no karje ne matso hatuka jabaliha ngarambu wao ngarabo kana iyo stratégie biostratégie mwanzo mwapezeze tension izo stratégie mwanzo mkalme wa Komori sirambua rirambua donc abon sina ukamleha ku wa Komori sikawjabanu kimwanatsim Komori neleze masikitifu yangu neleze maonio yangu neleze ra'au yangu haruma mashababi ma ministre wanu wakubali wenda wanomewa sisi wasaya karna ujua rambe ukana mfanyanro wala karsunga mhono ze nominasio zahanyu mananga rujua ukana ze nominasio zahanyu hizo kazina ufayo wa Komori wala ngarjua ukana tenanga sina uhakikifu kana kamna urenga decision zitene wa konti ujoka urenga decision fatihu zenrogo na zila wizo kabati ya tazabadiliha shayu juste de des visages bahi shayu système na ila wiyo kabati no za changer de manabuku sisi wasaya kartiba zimanani garste hiyo ya decision ya hanyu heni mru gena libre arbitre yafanyizwa jona maslaha sisi wa Komori si wasaya karenjaunga mhono ishuwa mwafanya hiyo mana ishuwa hiyo ngani mweshelezoninro yo ketsuhenda en faveur ya wa Komori tena garzamba unro maisha hem Komori kana ubadiliha Komori kena uparubadiliha eka wanadamu da wanu wao kabana uparo fanyi hata changement kabana uparo solution da sutsanganya sontipia riwani ne systemu da sutsanganya sontipia riwani ne dictature risise dictature nubonsi rifanya taritowe asumani haruma yezi wakati yo ngarojo ufanya apeli ya jeune generation shaye jeune generation yinu yanomewa kena ujuwa endese Komori usoni Komori kena kwaida paswe zenrongo da zila wizo kamna ujuwa mfanya kamna ngarikubaliwa kana msomo ngarikubaliwa misomo ya hanyu kabati mruzi hano shansu amini kakamdo fanya hazina mna ladhimu kamna ubuliwa mfanya hazina mna ladhimu na wako msoka wenda mwalatso wakati wa bure yabo nsila ukamleha ku kaujabano kimwanatsi Komori neleze fikira hangu irirambuwe tena ukana vanu ngasibanu ngariwanao dailo ya kiuhaki ngaranzao mabadiliho shabanu ngapo problemu ilonziro wa Komori tena ngana mosholezonio rahani jazi ya intervention hangu ukana Komori ulo Komori rahakatsulambushiwa echangement shinu hindri Komori ulo Komori rahakati tayari ya changement na yonrongo nziro swafi ikangwani liyo mru yatujua changement isho hindri ikangwani liyo mru yatujua udaizi hakizahe yabo yonrongo nziro de manaboko na mkiravi mbati jibanu hamana na mrubure hau haruza mrunai mana wala ruwanao nao kwa tujua wadaiya za hakizahao raha kwa tujua mabadili hoshini hindri Abanga sibanu ngarsurongoa ngarsula sama kalima shauru wana zoro badile maisha rakwa tuya juwe changement yabo yo problème nziro parce que kuna ushida ula mwe mrias jelo hashiri yo nziro swafi yabo sina ukamleha ku abo assalamu alaikum abo masiu mema kwezi watukufu